Dragi moje, evo me opet sa vama, sad malo češće vozim. Pala mi je na pamet jedna ideja. Mnogo ljudi pati zbog svoje gojaznosti, zbog svoje debljine, zbog viška kilograma. A ja svrstavam gojazne ljude u 3 grupe. Grupa koja ima hormonalni poremećaj, grupa koja ima psihički poremećaj, pa svoje psihičke nedostatke ili emotivne nedostatke ne domiruje hranom, i treću grupu ljudi koji ne znaju jest. Ja spadam u grupu ljudi koji voli jest. Ali ja moram reći da postoji jedna tehnika jela da čovjek može jest ono što voli i uživa u hrani, a da se ne ugoji. A to je, prijatelji moji, žvakanje. Ne možemo hranu gutati, samo ubacivati u sebe ko lopatom i ne žvakati je. Prvo što stvara tegobe u stomaku, osjećamo se pretrpano. Druga stvar što mozak ne može shvatiti kad smo mi siti. Ako budemo žvakali svaki zalogaj 40 puta, mozak ima dovoljno vremena da shvati da ti žvačeš, da puniš svoj stomak hranom i da tu hranu razloži već u velikom dijelu u ustima. A drugo, onaj ko voli hranu i ko voli tu hranu koja je ispred njega, on uživa u svakom tom žvakanju, u svakoj sekundi tog žvakanja. Znači tu svoju hranu on u ustima prije svega prežvače i u stvari preradi. Najveći dio te hrane koju mi unosimo u sebe trebamo preraditi u svojim ustima, samljeti je da bi stomak lakše to podnio. Vjerujte mi da ćete 3 puta manje pojest, da ćete 3 puta se bolje osjećati i da ćete gubiti na kilaži iako jedete. I gledajte, dragi moji, nemojte jest kada ste na trci, nego odvojite za sebe najmanje pola sata za obrok i polako sa uživanjem. Bez gledanja televizora, bez gledanja telefona, bez razgovora sa ljudima koji su samo za stolom, za tih pola sata uživajte u hrani. Dopustite organizmu, dopustite svim čulima da osjeti ukus te hrane i dopustite mozgu da vam kaže kad je sit, kad je stomak sit. Jer mi kad nabacamo hranu, dok mi ne bacamo to kolopatom, mozak nema vremena da registruje koliko su mi hrane ubacili u stomak, zato što smo ga ubacili u roku od 5 minuta pola kile hrane. I zato nam treba 5 sati da prevarimo tu hranu. Polako i sa uživanjem jedite. I žvačite svaki zalogaj najmanje 40 puta. Prijatno i uživajte.